Pamirsa, sesolahan topeng sidakarya ring upacara ngeroras pinake cihna puputnyane dan upacara sepisanan nunas keselamatan. Topeng sidakarya kacritayang pinake sang brahmana sane sampun muputang amongan pini becik rares ngicenin panugran mangde upacara sida memargi antar tur ngicen kasukertan. Upacara ngerorasin utawi saneklokta ngerorasin, wanta pinaka edan upacara wusan ngaben ring agama Hindu Bali. Upacara puniki kemargiang, wusan roras serahina risampun ngaben, sane mentutujon antuk nyucian atma, wusan maben tur ngwantu atma nyujur melinggi dados dewa pitara ring suargan. Pemekasan ring upacara ngeroras, sesolan sidakarya ketanyane kesolang ring edan kaping untat upacara, pinaka Cina pemargin upacara sampun memargi antar. Sesolan topeng sidakarya taler mederbe semertin antuk nunas keselamatan, majeng samian krama ring upacara. Topeng sidakarya mederbe simbolis sekadi warni petak, kenirgamayang kesucian, netra rasa eling, miwa rambut ide nyihna yang pelepasan. Tari topeng sidakarya mapaikatan sarang cerita Brahmana keling, sane mastu dalam watu renggong mawinan ketolak pengerau ide. Pastu inucap sida ical, disampun dalam watu renggong nunas ampura, tur nunas Brahma keling antuk nyiratin tirta penyida, karya mangde ring sejeroning upacara yatnya sida memargi antar. Topeng sidakarya rumasuk soro sesolahan wali, sesolahan pingit sane kesolahan ring upacara keagamaan Hindu Bali. Tios anggen sesolahan seni, nanging taler medaging tetuak spiritual mewah filosofis. Sesolahan topeng sidakarya ring upacara ngeroras kebuatan pisan. Inggih punika pinaka Cina puputnyane pemargin upacara, nunas keselamatan tur anggen sarana ngemit kauripan sani imbang. Ari Wiratmaja, Bali TV.